Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini suratku engkai mana mareng kalinya ripamula si pemang baca toriolo boleh ri ada lontarae lopakatana sakit pemang. Jadi suratku engkai mana mareng kalinya tapi cengi pareng kali ngata nasaba ya baca yami nawat dijaji surah nakung katepet tak namun ni baca pole tega susura nam pole kulangi cenawat dingit takle pengalat pak guru kina dik gaga tepet tak tele jaji nasaba ya tu baca pole kumidik nang kaya jaji nak matepet memang ki lillahi ta'ala jaji tu nasaba ya baca pak guru ki memang baca purana pakai toriolota dek gadek napa jana sabak tepek nasi mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kungkamak kedai ya maku mak guru ki baca pakai sale dek sesereng yang penting atau pertak bawang mangulur Allah ta'ala kun itu jadi jana he baca na sesereng naku lok tosi tawe manguriuk bene atau elek memana beneta nama wata memana ya tosi tak baca jadi tepat si kali ngatas surah maka datosi papadang kak lomona bacana bange kumasi jie tawe lengok nana baca tawe sinina wetue makotor lengok na anakku masuk boleh katawan nabi neku barakat la ilaha illallah kumpayakum ya baca surat kelima lo mana masuk nasabak mega tong katong pasedi apa nasabak tergantung tegait maka seding baca kedua nasusuran ku to ke palo mana tanak de mesona nae katan reposina beneta na patapau makada Bismillahirrahmanirrahim anya makinin nawana nyamenge wala pasorong asuko dek gagam pinak dingin pedi nasabak nyama si mata papa adanya memutum ye bu makotonya memasuk nasabaan manyama kutu tama an manyama toko tu masuk aja tak gala-gala papa ada utama ayaro dek tu tak gala-gala masuk tak petak muancaji tahu asuk tono masuk pemari memu relino asuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakat la ilaha illallah kumpayakum jangan tapal cengi sesurang ya miro dua walaki nasaba angka parelaun na sesurakku maka lamaraga to sekolah mau atau mana ya sesurang taparakai nasaba yam itu baraka dek ga baraka dek gaga aga sangadina tomat tepe nasaba ku dek ga tepe tak sesurang dek nule jaji nasaba ya matomi jadi tak pada cepat sama deceng nasaba baca toriolo jadi sinina sumpo selaku kemana marang kalinya kemana metoni baca pak depungki untuk di mana tak pada cengeng parang kali ngata nasaba dek gagaul dek gelo jadi untuk kelanjutan pemopasi walaki baca munre assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.